mishe ke go amogele ebile ke tshepe gore o bile le letšatši le monate la labone balli ba rena šiba ba gorogile. ya a ke go tame malome ka kapa ke a leboga Theresho matšatši re bile le ya mabotse ke ne le nnete gore le lena go lena go bile jwalo a ke dumediše go baetapele ba rena e le go babuši beng ba mobu bo mong mobu magoši a gabo rena ke dumediše baruti ba gabo rena dikereke ka moka ke atamiša magagešo kgole le kgausi mo le leng gona batheeletši bao le theeleditše go radio ye e le go mangaka a setšo e le go mangaka a setšo e le go babogedi kua gae ka letlakaleng la rena la Facebook re le dumediša magagešo le fihlile dipitša ke tše di a kgabakgaba re apeile le lena lehono re thabela go ba le lena ka fa ke ba gamang Mathibela ba ga Mathibela le tswa kae gae Danielton Phoko le tswa ka Phoko ke wena mang wa ga Mathibela ka leina ke Manuno Mathibela ke tsamaya le bana ba gae. alright a re itšeng ka kgati bana ba sebata kgomo ka go latelana ga lena a ie ka mo Go fele kopelwana mo. Nna ka leina ke Lungile ba ga Mathibela. o lungile Alright. abuti ka mo ke Mtutuzi Ya mtutuzi o bolelle godimo ma. O hlaboše lentšu go swana le ge o le kua accountareng kua go goelela. Ya šiba o moroka ke ba ga Mathibela ke Mtutuzi ke Lungile ke mang Manuno o Manono. Wow. ya e re malome ka kapa le botse melao ya kgašo radio e ne le melao tla kry-a mongwe šitše a fofetše ka kua re ya hei ande wa kwa gore o le boletse o ka se le bololole a le buele morago. aowa Bagešo melao ya radio e no ba sempolo fela difounu re kgopela re di beng silent sa bobedi re se ke ra bitša maina a dikereke a dingaka le baporofeta mo moyeng ka maina ge e ka ba mohlho mongwe sa lelaya ngakeng e no ba ngaka Tsoko moporofeta Tsoko kereke Tsoko se sengwe gape re kgopela re se ke ra tsenana ka ganong ge o ka fihla level ya gore re swantše re ngangišaneng o no emiša letsogo ke mokala fa o mong sebaka a hlalosa ge o ekwa gore ga a ebe gabotse o no emiša letsogo wa mo tlogela a fetša re tlo go fa sebaka ke moka wena wa ebea gabotse go ya ka mokgwa e leng gore o tseba e le ka gona se sengwe gape magagešo re kgopela go dula dintlheng ditabeng tša nnete nnete e ya nyakega mo pitšeng tše kgolo nnete e ka be e le bohloko e ka be e baba e ka be e ješa dihlong e ka be e di ya jwang e fela nnete ya go di feta ka moka ko gore nna ditaba re a di nyaka mo and then se sengwe gape ga re bitše mahlapa mo moyeng ba gešo polelo re sale re thomo hlalefa nthelogong jwale re tla ba ke gore family ya bo mama a ba kwane until today le antsa re ikgwetše gore why ba sa kwane go sa kwaneng ga bona re be re tlabele ke gore re boloka ngwaga ka ngwaga re boloka ka ngwaga go thomme ka koko ka 2016 from ka koko ra boloka until last year ka mama jwale nto re kwišang bohloko gape le re tlabang ke gore makgwa bona a re tlaba ka gore before ba tlhokofala a ba bajwa go tshwana ke nto gore ya re tšhoša ya re tlaba ka gore ka 2016 o kwa tlo bajwa ba na le 2 years from 2014 2015 a bajwa bolwetši ba ntshifo ba go tšhabela ke monagano ba hlakahlakana nako ngwe ba gabotse kgwedi tše pedi a fetša o thoma gape and a šitša thomme o fo bitša batho ba re sa ba tsebeng a bona a ekwa moduma o le brain wa tšhaba wa utama a ba fela ba motšea ba moiša o dingaka Tsoko a ba right a phinda a jere gape wa ba go fihla mo gore go ba 2016 ke ga robala fase vele
ba mo tšea ba mo iša dipetlela awa ba fone gore ke cancer mara a sa hwetše thušo ga ba go fitlha mo gore wa hlokofala le gona gore family a ikwano itša hlokofetše koko go filo ba dintwa cause mama o bolokile mmagega boima vele na ba sa nyake a eya mara wa fetša gore la mafelelo wa ya malome a zanka mmoloka wa foba ka mokgowe le gona ra tepotšiša za ke ra kgwetša a ntse gore why ai 2017 ra boloka Witbank gona ba itša ba re hlalosetša ba re ngwane o la be le maswafo 2018 ra boloka ngwana malome le ngwana gage 2019 a ba malome le yena ba filo re hlalosetša gore wa ke maswafo ka re ba dula go lena dula Joburg a sanke ra kwa ba roa ba jwa re filo ke ba re founela ba re hlokofetše then ya re 2020 a ba ausa koko go beng le yena o thomile 2018 a thoma tšona tše le yena a sa le right a bolela noši a itla gae a ba mofa dijo a sa je a re tšena le poison a re bo mama ba moloya fela sa ja sa le right a go a fihla mo gore o ba jwa ga kudu le yena ba family ba mo kgopela mama ba re kgopela o re tšele yena o mooke ai mama zanka e ba le taba mo tšea a woka koko mnyana mooka wa fihla mo gore wa hlokofala koko o hlokofetše 2020 ka February a ya fetša hlokofala mama ba founele family gore awa mokgekolo re sheile ai jwale ra tla ba kore sebakeng sa gore a ba etla a ba tlo molata ka hash no swantše ba tšee moya gage ai ba fihla ga ba dintwa ba lwa le mama wa kgotse gore mama le yena wa kwata wa fetša mo gore ba fotša koko a zanke ba tšea le moya gage vele ba go fela so ba tsamaya ba mmoloka le mama a ya polokong ya koko mo monyane go bene mo okile ai yona 2020 ewe June ra boloka ngwana malome filo tšhaiša ke koloi le yena re ya Verina ra fokotšetše ba re fonela ba re kgoditše kotsi a bele o hlokofalletše sepetlela lona tšatši lewe ai ya ra dula ya re 2021 wa hlokofala cousin a mama yena zanke ra kwa re a zanke ba re botše gore wa ba ja re filo ke ba re hlokofetše ya re 2022 ya re 2022 le gona ke cousin a mama ya ka mo ba re ke kae go lebala ka mo ka Pundu ka Pundu a re 2023 gona ra mona gore šetše wa lavele kwa dipeini šetše re ba lapeng tšeng šetše re botše gore go na le ntho ka mo teng ya rotoga ya mogama jala re sa kwešiša jalo a ra mo tšea ra mo iša go ngaka tsoko re fihla ka go ngaka tsoko le yena o file gore ke madi a re hlalosetša a mo fa dihlare a ra boa le yena a nwa go feta 2 days ka lela la bo 3 a hlakahlakana ga kudu ya hlakahlakana ga kudu re founele ngaka tsoko yela be re ile go yena re išitše mama ra ka re o tlile mo gona mo išeng sepetlela lo ka go ira jwang a wa re miša sepetlela ba re a felelele sepetlela vele a felela sepetlela ba re botše ba re awa ke ulcer okay a re ke ulcer awa jwale ntho ya gore kweša bohloko ke gore jwale šetše ra tšhoga ka re šetše re tšhogela gore ntho e jwale ka re šetše nyako tla ka mo go rena ka lapeng ka re re dutše so re kgone rula re thabe go be gabotse sekgale o wa gae wokhwi a fo thoma like a thome ditshele and a šetše a thoma ditshele wa tšhentšha o bo mo grey ofe wokhwi o mošimane wa tšhentšha o ba grey a lovela die dintwa ene ga ntšho ra tolwa lola a tshware ola vele ko monyane ola ba teane a tshepiše ola go mmolaya re tlo mmolaya ntho ewe a e dira ga bosithu a tlo e dira no o dire no end of October no jwale ntšhušitše ga kudu ka re jwale vele na a re wa mmolaya vele ke ra o pampo wa mmolaya
a re ke tlo dira ntho go bene ka begale ke le ka e dira ke re ntho e go beng kgale o ile a e dira ke eng a re tlo e bona ke tlo mmolaole ka re ke ngwana motho ele kgane wa e ilwa le ngwana o tšhentšhitše vele ko mokerei ba mangwana ba re ba lamole ba tshepiša go ba tia le bona vele kore batho ba lamola matla ba na le matla gore le rena a re makatša tšhentšhiša le mokerei sesiwe grey wa itse gore ke e buang kgala gona ke a e tseba ke e buang so kerei like ya so o ba so wa bona so e wa mona go njalo ko mojang mo wa change to thoma be a bo moso e se khalden o ba so au sa re lebeletše ga o jale šetse ke ba le stress ke rawa jale go a re ntho jale ya bo mama jale go a re šetse tla ka gae ke rela bana ba gae ke ra jale re e bona re reng jale go le so jale go bima wa moka la moka a buta rena o reng go re tlo bolaole and re tlo re ke dinyane and a mmolaya a bona hai re tsamaye re go morutitsoko re fihla go morutitsoko le bile go thome go a yena ka re ba tšhogile ngwanela ai ya fihla ba mmotse ba re ee go na le mme o mongwe wa sangoma o busy ka abuta gago a le busy ka yena vele o mo dira gore vele a lwe le lena vele gore nje a ntšheo mete ya madi or a mmolaye hai re jule vele ke re mara mangwane gape nna tabe jwale yang tšhoša vele jwale šetse yang tšhoša ka re a ke sa tseba gore ke jereng o tse jwale šetse ke mangwane mo gare ga ba bo mama ke mangwane ka reng re kgone lela go yena ba bangwe ba kgwa re kgone o ya go bona ka re vele go bontšhe gore a ba kwane le mo re boneng gore a ba kwane vele le ka lehula mama re dutse beke re nnoši vele go sene motho a tlang berefo ba rena bana ba mama fela re nnoši until Friday go itla ba Witbank ba fihla ba boloka Saturday ba tšika le gona ra šala re nnoši ke mo ka bana le bana ba gae ka rae go a re family ya bo mama vele a e kwane lebile mama o robetše a re se o kgwetše a ntsa gore why ba sa kwane ai mangwana re nna ke tse ro e jira re ro e reng tabele so ai ke re ke dula le bana ba gae ke ra šetse re na le mathata mantši jwale o ka re le thuša re kry kana re ngwalle go ka kapa ao ba re okay ba dumele awa e le ka mokgowe re sa kuletše tša mama a fetša re bala ka mokgowe ao re sa tšwile jwale re ile go morutitsuku ga re botse gore mmago lena moya ga go šetse sepetlela ao moya šetse sepetlela eba jwale ke nto re e reng ka re fo ba nnoši awa ke re le bana ba gae ke re a re fo botšang mmangwane re ke gore tlo re thušana ai re botše mmangwane a vele mmangwane le ao mana re ka re a e ra buta gage a re maloma lena ka re ke le ka mmotšiša gore o motšere mmago lena ka kwa a re kgane jwale go diragalang a jwale nna šetse ka gopola ka re vele mantraseng bo go dutše nna vele go sena motho a dutšeng ba duletše ke nna mama ke rai man malome le ngwana gae wa latelang ke bona ba lena ba latile mama ba ile ka mmušareng sepetlela a ba ya ka kwa wotong ye gore mama o tlhokofaletše ka gona jale ke botšha mangwana ke re kgane motho a tlhokofetše a le ka mo wotong na le a mmušare na mangwana rai go iwa wotong malome a re motho tšeiwa mmušareng ke ge re tlo kgwetša tšona tšege tša gore mama wa moya ga go šetse sepetlela ke re ke lata mangwane jalo wa omanya a omanye seo marare khape a ge sehlare seo ka rena be re sa se tsebela a sege sehlare seo a re le tuku e white a re molate re molaetše ka wotong ka mowe a molate then ya re botse gore ra motšea jwale re moša gae re motloša gae re moša mabitleng ai go be ka mokgwa hao a le go tlo ya jwale na se shapo ngwanela nako a ntshile bile ba etswa dikgonyeng hao ka maabane o thoma wa tengwa ya o tšwa rush a ngwa ya go ngwe tšwa rush ai jwale šetse ba bošogane ra bona gore jwale šetse a tlala mmele jwale šetse ba yentši fela tengwa ya tšwa e ba yentši hao o ene kgane go dirile jwang wa ye rush o rile nna ke tsebe hao ha re ke dinyane rawa le bile ba tshaba ba rai ke lekhweke ke rai lena le se ka re ke lekhweke motho gape wa tengwa ya la bona go diragalang jwale šetse tša ruruga fela aowa go le ka mokgwa le bile ke jwale šetse ke tšhogile ke rai man go na le ngaka tsoka kwa saeteng tša rena fela ke re ka re ke kgausi mole a reng re o ko re batla re bulelana gape re ka se robalele motho a lesola mona motho re ko mojwang na
ai re ye fele re fihla lebile be re tshwere le tšhelete go shota ka re mme o le tša re a shotara mara ke tlo le thusang ka se le tšekiše hai a mohlola rawa yena a se boloi nete kwa dikgonyi kwa thabeng o tshetše mo gore ba bereketse motho ka mae ai ke ge lebile a napa a re hlalosetše dingwe a re mara lena la bona gore dilo a tše lokele na ra bona mara jwale rena thuša re kgotse ka re tšhelete a re nayo a re bereke ra ya go ba profeta tsoko ba re botse mathata a rena mara jwale a re kgone a phetha kosa rena tšhelete re ye go dingaka tsoko e re kopane le bo bongwe bothata ba re botse mathata mara a re kgone go jira kosa rena tšhelete ai ke ga re botse le gore gape go njwa le ntong e kgolo mo ke gore mmago lena le kokwa lena a ba gona ka jareteng ba ka ntle ba ka ntle jwale a re kgone go ikwešiša eo phela re fo ba nnoši a re hlalosetše ra wa ka ntle le botšeng o mogolo o meiwane ga geno le mo hlalosetšeng gore motswadi a lena le kokwa lena ba ka ntla ba gona ka gae ka jareteng okay fa yone go se ka ba le taba le mo hlalosetše mangwane vele mangwane sa le vele a re tlo ilokiša re tlo bona gore ya jwang go swantše re kry-e motho gore re kgone go ba tsentšha ka gae okay sa le re dula till today mama a so tsentšhiwe ka gare le no a re tsebe gore o latile sepetlela mara a re tsebe gore o tšerwe fele na cause ba re tsamaile le mmangwane fela yena o diretše mmangwane mara a rena sure gore o gona mola okay sese ka gare ga ditaba tša gago ka moka ga tšona ke kwa tlhokofalo e ntšhi ya mahu a sa kwešišegeng go ya ka lena ke kwa go se robale ga bahu ke kwa bothata ba abuti le ba ba kae ka gae bana ba mama re 7 bana ba mama le 7 o first born wena o go le mo o latela ke 6 ya bana and then ka gare ga 7 ya bana le ka gae ka moka ga bona go ba gone le ba ba tšweleng ka e ka ba ka dipereko e ka ba ka go nyaka ditene o something a wang latelang le okwe pele mama befa hlokofala mola kgausi le rena na go khathiwa ditene a ba khathela ke latela ke mošimnyana go latela okwe ba ditene tša o wa rra o dula ga gage la buta lo wang latelang okay moroka pele re ka tshelela ka mo go ba a ke tsebe gore gore le se mohlomong o nyakang go se botšiša kapa go se fetiša mabapi le tše di boletšeng ke sese ka mona no be ke nyaka go kwa tše dingwe ka mo go bosesi ka mo le abuti ka mo e fa kgaetšedi ya ka le kopelwana mowe mohlomong a ka tlalletša tše a di tsebang o sa di bolelang kgaetšedi ya ka o seke wa bolela tše a di boletšeng unless e le gore go ne tše a sa di bjang gabotse o ka no tsena go tšona and then le mathata a bona as individual ke nagana gore go bohlokwa gore re kwe gore na bona ba thabile ntle le mathata a ka gae bona maphelong a bona ba thabile dilo tša bona di ba sepelela gabotse ba kgotsofala na kgaetšedi yaka go na le se le ka se fetišang before re ya ka mo go abuti okay mo ausi ka reng ko kokomnyane go hlokofaleng gwa gage ba sa tšea moya gage sentse a hlokofetše ba sa tšee moya gage go na le seriti ka jareteng seriti se na le go nyarela ka mnyako a kitchen se kamereng ene gantši na go tšhabile gas nna ke na le go se bona sa nkimela fela ke re kimela le ge ke robetše so gas a e tšhabile a ke robala go le sesa ke robala until gas e bo seriti se o se bonang ke sa motho wa mosadi a ke kgone se kwešiša gore ke sa motho wa monna gore ke sa motho wa mosadi se no tswa ka kitchen sa ya kae ka kamereng mo koko gala re balantsheng ka nako a bašo koko mnyana okay ka mo le dulang ka gona ke stene sa mang sa mamaka o koko o be a tlile go mama ka baka la bolwetše mama a mo alafa okay ya gomme ntengwe e ntshwenyang kry ke lora ke robalana so frugo vele o bone gore a e mo bo go na le motho mo mane ne ke se noše vele and then a ke tswa ke ya dikerekeng ba mpotse gore ai ka gae go na le tikološi e re tshwenyang then le frugo na o tsoga vele ka mojareteng o bona nka re ba tšhetše metsi so
go na go ba le di-round le gating di mo diterateng kry-a tšatši le se sa ka tšatši lengwe wa bona ke mmotse gore le nna ke gale ke di bona dilo tše kry-a re di bona mara a re ska kry-a thušo ka tšona. Then go na le mo gongwe le gona ra ya go moruti tsoko a re botsa gore ba re tšhelela leswiswi ka jarateng gore re ilwe dilo tša rena re se ka tsamaya gabotse fele ka mo jarateng. Ee. Okay. Le mo vele ka nako e ke imile vele gale ke rwele boima vele nna go tshwanetse ko belega ngwanole wa ka go bile boima cause gwa ba 40 weeks ke sa belege ke sa teke di-pain Mapele 40 weeks ke kgwedi tše kae? ke 9 months full. Okay. Wa se belege ka 9 months. Then sepetlela ban romela gore ke tlo ya go nte go high risk. Ai vele ka go high risk ba bona dilo tše ntšhi ba re di-BP ba re madi ba reng then bang admita vele sepetlela ke sa teke pain vele a ba mpelegiša ntle le go tla ke pain. Okay. Then a ka belega go boa ka go belegeng ngwana a tshwenya bošego a sa robale a ntshwenya vele a gwa ba mo sesa ka rai a re tsweng re lo nyakešiša ka ngwano a re ya go moruti tsoko vele ante a re nea dilo tša go thunšetša gore re mo thunšetše vele a robala mara re mo thunšetša so gwa ba le mo gore sesa ko bona gore ngwana o na le lebala a e ratša vele a re miše ba tlo mo thuša ka lebala kwa go moruti ra boela moruti a fihla vele a re se mmotse gore re tletšeng a re botša gape ka taba tša gae gore ka mo gae re tlo bolayana and re tlo bolayana sekeng sa rena vele if a re lebelele dilo re tlo before December ye go tlo ba lo e-1 o tlo robalang then a re ngwano o bona go na le motho o leng busy ka ngwano o nyaka gore ngwano a ba hwile. A ke tsebe o ra mtšele maatla jona ga nkwešiše gore o nyaka o mtšela maatla jwang ka bane ke ngwana. Okay. A re botša vele a re ba re tirela gore vele ka mo jarateng re bolayane and le mama wa kwata cause o ka ntle a gona ka mo jarateng o ka ntle a kgone gore tšhireletša ke tšona tše dilo tše di ntshwenyang vele moyeng. Brother Dintsha ya o tlola le kopelwana leo le go batamelenyana moe o ba kwele kgaetšedi tša gago polelo e re o dula ka ga gago polelo e re o ne le go fetoga wa ba wa mmala o mo grey wa lwa le ngwaneno ola wa mošimane wa mo tshepiša go mmolaya ebile wa bo wa bolela gore ga botse se o nyakang go se dira go yena ke senkebeng e le kgale o se dirile. Polelo tše ge di kwagala mo ke be ke ba le dipotšišo ka mo go nna gore e ka ba abuti wa kgoga o nwa jwala na and then ge e ka ba abuti wa kgoga abuti o kgoga eng kwae dipatše direthefatši le tše dingwe na goba abuti ke eng ntwa e kgogang e leng gore mohlomongwe ke yona e mo fang kgopolo tša gore ga a fihla ka kua ga ya no ba le morusu goba mohlomongwe pele o ka tle wa di araba le ge o di araba o ka no thoma ka tše dingwe tša tše e leng gore le wena wa di experience ka kua gae and then mara o gate mo go tšona gore dilo tše ba di bolelang tša go lwa le moratho wa gago wa di tsebana Thobela. Nna go botsa maka tše dintši tše di na le go diragala mara ke tlogo le nna ke sa kwešiše gore go diragalang na le go fela pelo ka mokganyane mo na le go ba le lethabo then after that a kere ke tsena ntlong le nna ke maka ya setswana ke negile go qabana le yena motho gore joang a ka understand so then le nna ka zama gore ke fele ke itse ko bona morutetsi o ka fitlhang potse le yena gore wena monna bona go na le nto ba go dirileng yona gore like o sekebe wa ba le nto e like a ke fitlha ntlong ke sekebe ka thaba le bona ya ke le ba motho gore ke alo ke nyaka ke nnoši
ke nyaka le bona like a ke tsene nje ke a ja sepele ga o sa kgone go dula le bona ya ke sa kgona go qoqa like eba so and then like le ke le noši ke fela ke ipotše gore malagane wa ko se ke dire dilo so ta bona ba le go te sola ka mara a o tsebe gore go diragalang mara ke a zama le nna go te speediša gore ba ntlhole thata bo bongwe gape bo e le goreng vele bo ba ntlhokomeza nna bophelong ga nka kry-a thušo ka ntlong e ka fane le yone ke yone ntho engwe e re tshwarang go setša re na le bana and ba bašimanyana le bona setša ba godile so o ka se tsebe le gore ngwana gore kwa gamang ka sa mo dira dilo Mathibela ke a mang ke a mama mmago o nyetswe mama and then mmago a se a nyalwa wena o nyaka fane ya ga mang no ga batsa ke tsebe gore a ke at least like tše dingwe dilo like di nyaka gore le go phatlha ka nako a ke re go na le go ya ka moo gore ya go bo morututse gore maybe go ngaka tsoko ba rago go se o felele go phatlhela ba ga eno dirang wa bona ditse so jale o ka se kwešiše gore ko sa o direng so that's why ba tenne ba re tlo kgona go fitlha mo re tlo nyaka thuso o sa kere ga o ya kwa o kry-a se ga o ya kwa o kry-a se so ga o sa kwešiše gore ko se o dire jwang o a tsuba nna ke tseba kwa e le patše o tsuba kwa e le patše ne then mara ke nwa jwala patše a ke tsuba and then patše ge o itsubile le ge o se wa itsuba o tseba phapano mo bophelong ba gago ge o e kgogile le go sa e kgoga nna e ntire gore ke be ke change like ke no ba motho monomona nka kgoga ka duleleng so sa bone gore ke kgole so ka nako nngwe ditiro tšeo di dirang kua go bana ba mmago gantši o di dira o kgogile kapa o se wa kgoga tlo gantši ke nwele ge o nwele ga botse go o ka tagwa jwala bore lwang bontaswa ke šo kere ke yone ntho makatšang ko se gantši nna ke kwane le ditsele ka kgono ya majaleng kgono lamola dintwa tše ntši fela gore go se kwa lewa theo go le bona re gae like gantši ke nna motho le goreng ke a bona ke le re majaleng so mare ke makala setšana ande ntho yona ya ntira mara nakwane eo a se ntho ntira mmele no fela e ntshwara nakwane e go swara le ge o le ko strateng gore o lwe le batho goba e go nyaka mo baneng ba mmago mo ya gantši fele ya ke le strateng ya o ka fena gore goleng gwaka be ke lwa strateng be ke salo ka ntlong mara le gona ka ntlong be ke le fucked up mara e seng ka nkgowa waeba mara no gona like ke bile motho mo ka onana and then no ga setšana ke re ke nyako o tshwarana le bona no go ba le mo e le goreng ke ba le bona bothata bona then ga setšana ke dutse ke le one le nna moraga nako e se ke dipotšolo ga botse go diragetseng wa go se ke dire nto so gare ba di fetola ke le foetše wena jwale ka monna re sa bolele ka mathata a geno re bolela ka wena ngaka Moremišo o ka duma a ka go thuša kang yena mo bophelong ba gago wena o ne o nnoši wena re sa ba lelapa la mmago re sa ba le mathata a bommago sena ba ka bophelo ga bonkgotsofatše bonkgotsofatše ka se dutša ka diloke ka bontši because le no ke na le tongwe be ke na le kgarebe ke dula yana mathomong e dula torong gore ba le bona ba itšhua from there a qabana a sepela ba mothogalang a tšhaba le bona bana bana ka ramara mafelong o tlo ba tliša bona ena stress okay a wa fela mengwaga eo ba itliše le mama le ene o rometša le go galela ka bona then ka kry-a mongwe wa bobedi le ena ka dula le ene ena a se gale fela se motho gore o ke gala sepetša motho a sepetše malobanana so like a ke sa kwešiša gore ke nna gore go diragalang so mebereko le yona gape nna sa le banna fele be ke thomo bereka nje di sie le gona ke le ka mo dinamoneng le gona ba re ke tseba pay slip like se motho gore ke spa ke motho a gone go zula nje okay re ka se bolele ka mmago kudu ka gore o ithobaletše ke kwa polelo mo go wena ya gore ge kgarebe ye e tsamaile le bana ba be ba go babela ebile o mmotša gore o tlo ba tliša bana bawe kana o botša kgarebe gore o tlo ba tliša and a se o monyale a kere number 2
o botja kgarebe ye gore bao bana ke ba ka o tlo batliša mara wena o dutse ka ga bommago a wa ya go papago go bontšha gore lineage ye ya madi ngwana wa ka ntle a dule kowe ba boa a kere go ne nto ngwe moroka go nwa le ge tlho mongwe re bolela dilo mara ke no kwešiša gore ka nako nngwe re le banna ka nako nngwe re di bolediša ko go kwa bohloko le go kwata gore motho a ka se dire selo ka bana o tla ba buša ene o lebetse gore ka nako ye nngwe o nyaka bana ba and then o tlo ba le mosadi na go ka diragala eng gore motlho mongwe mosadi o wena o tlang go dula le yena a se ka tla nyaka bana ba gago ba e leng gore wena wa ba nyaka wa ba rata mara moroka ke nagana gore o go kwele a o dulele ke makgarebe a di go tsamaile ga botse tša dipereko ke tsona fela and then le yone ya gore go nwele jwala o kgogile or ka nakong go bona bana ba mmago o ne o bona batho ba e leng gore o ka lwa le bona mama re ka se blame go goga le bona wena o nagana gore o dira keke that's why ke ra tsebe because a se nna motho a ditshela bona o se ko agana ge re e ka ba go goga ka gore a kere warra gape go goga go swana le go nwa jwala moroka ge e ka ba go o nwele jwala gore lwa le bokakapa mara go o sa nwa a o kgone o e dira nto ewe go ra gore is either o nwa jwala ka bomo gore o kgone o tsena bokakapa ka jwala bo goba jwala ka bo bona bo a go gana wena ka gore go ne dilo tse dingwe as long as o kgona go dia selo go o kgogile go o sa kgoga o sa kgone o se dira go ra gore problem e mo go kgogeng and-e re swantse re tsebe moroka re ka se e fitlhe nto eke wa tseba batho ba berekiwa batho ba loiwa ke batho ba bantšhi kudu ba ba bethileng ka kare ga dipatše ba bantšhi thata le fofunyane ba bantšhi le ba tsene ka patše because motho o a tata wena o busy ka tša gago a o tsebe gore na ka mola go tateng o lokela eng then ntho ela ge e le zolo e le so a ka e bea mo ntho eo yena e nyakang then a laeta gwa kgoga yena ge e fitlha mo la tsebang gore o e beile gona ntho ela fa wena wa kgoga ntho ela e tsentšhiteng ka mogare ga patše a kere go njwele re ka se re go o kgoga ra re o ka sekolo o kgogišane le batho wena o tla dula o kgoga tša gago disekerete o ne o nnoši tšatši le lengwe ba tlo go kgogiša o tlo kgoga wa e bona ene re ka se e fiše moroka go njwele re phela le manaba re phela le dira re phela le batho ba kheileng gore ba šomiša ke bommago bona ke bokoko a bona re phela le bona go nwele ga gone motswadi a se ba bantšhi ba e leng gore ba ka thabela gore bana ba ka mola motseng ola ba atlega ba gage ga ba atlege e ba sešo mo motswading wa ekwešiša and ge e ba sešo o gopolo re mmereko wa moloi ke go destroya bophelo ba motho mo bofedileng a gone moloi o ba reng o ne pelo e botse o tla re ga e tla mo apapatletša ga ya kua a dia jwang so batho ba go nwa jwala batho ba go kgoga a ba te tlhokomele re sa re gore ba e ba sa di dire maka sogole ba wetse mmelekong ba tlo wela mara o ka re ge o kgoga o enwa o ka re ke mo ba go kry-ang kudu gona ka gore maybe re nwešana biri then e butswe re a neeletšana e se kgale nna ke nyaka go a go ntšha metse gape nka se re ke ya go ntšha metse ka biri re e tlhakanetšeng a gora re ke swantse ke e tlogela ke ya go ntšha metse ge ke boa re sa dutse re matšhita ke a topa ke ya ga mone a o tsebe rena ka nako ela o ile kua go šadile go diragalang moke batho ba bantšhi ba ba tšhelete ka re ga majwala moroka batho ba bantšhi ba ba tsentšhitše mafofonyane ka dipatše moroka a ke go leboge malome ka kapa sesi a ke thome ka wena sesi makhu a tlile ke tlhoba boroko ga geno batho ba fedile ba ba robetšeng ba lla ka wena gobane wena a ba nyake o tle mo bona ba le go gona batho ba ithobaletše ba robetše boroko bo bogolo
ditaba di šetše le lena ba le phelago le dira eng mme o kgathile tema ya gage mme o robetše ga bohloko o bajwitše peini ya gage ya ba ye bohloko go šetše lena bana ba gage lapa la go ba le mahu a mantši bana ba gona ga ba be le mahlatse ga ba be le tšwelopele ba šala ba e ba le dithulano ka lebaka la gore ge bakhu ba robala re lebala go thiolla tšeo e lego gore ebile meetlwa di hlabile bakhu ba borena tia e ba le maatla lwela bophelo ba gago ga mmogo le bana beno ke tsela ke mathomo mayo o thomile se ke wa lebelela morago taba ya mahu e tšwa kgole mo e leng gore family nke be ile ya ema ka maoto ya nyaka go tseba gore go diragalang ka mahua a hlagang kua gageng leboga modimo o lebogele badimo ba geng ga wa golofala o sa ne tšohle fela bophelong ba gago o diba ke leswiswi la baloi le le go pallišang go tšwela pele se le dumelele ebile o se ke wa ba thabiša se ka ba dira gore ba file o ka re ba ne maatla a ba ne maatla maatla a ne le lengeloi le le go tlošitšeng gae le go tlišitše go fa pele ga batho gore o tlolle dillo tša gago yeo e thomileng ke ntwa ya go lwela bophelo ba gago o bontšhitše manaba bantlhoi ba go go kwera ba go go bitša ka maina kua gae gore jwale o nyaka go lokiša bophelo lapa la mmago le senyegile kgale ke mo o bonago mmago a sepetše lapa la gabo mmago le senyegile kgale ke mo o bona lešaba le fedile go godiša bana beno go boima gobane ba bangwe ba bana ba nyaka molao go mma go bona ge o nyaka gore mohu a geno a robale ka kgotso mo a robetše go gona šalang go rena kgotso ka gare ga lapa la gage lerato e be le lentšhi le tlo kgona go bona gore mahlatse a kgona go tla diphetogo di kgona go tla ke nyaka go le thuša ntwa ye le go gona e ka se re thuše malwetši a lego gona ka gae re ka alafa mme o robetše ga a sepela le dilo ka moka mme o robetše o le tlogeletše ntlo o le tlogeletše stene o le tlogeletše dilo ka moka mme go sepetše yena go tšwa go lena le bana gore lešala le dirang ka tše mme a di tlogetšego e ka no ba e be e se mohumi fela seo se sengwe le sengwe se a se tlogetšeng le ge e ka ba diaparo phe e one e leboge segolo ke gore o go godišitše go fihla mo o fihlileng bangwe ba ratile go godiša ke batswadi ba paletšwe ngwanešo lefase le boima ene boima ba lefase le a se mang le mang a ka bo bonang nna ko monnyane fela ke thomile go lemoga boima ba lefase ka ge ke bereka ka batho go swana le lena le lla go rena ka tseba gore le ke lefase la dillo ene go na le tsela ya go lla o phumula meogo go na le tsela ya gore motho a no lla a se ka nyaka thušo direla mmago favor ya gore o emele lapa la gage a re ge ba re bahu ba tsoga diporompeta di alla le dinaka mmago a re ga a tsoga a gadima morago a bone lapa la gage le agegile a bone bo abuti ba nyala basadi a bone le lena lenyalwa a bone ka lapeng la gage go ne ngwetše ditokolosi maswiswi re phela le tšona
ka lebaka la gore batho ba re le ka bošego le mosegare, batho ba lefoša ka dihlare bošego le mosegare e le ge ba nyaka go bona ba diba maphelo a lena. Abuti, taba ya go itia ngwanenu batho ba lebeletše o bo mo tshepiše go mmolaya, abuti ngwanenu gane le mathata a llele kae. Abuti taba ya gore ngwanenu a re ga go bona a bone lenaba a bone mmolai wa gage a tšhabele kae. Ge o ne lapa o le abuti o swanetše kore like o tloge o bereka ka thata gore ngwanenu ga lla a tsebe gore ga abuti go gona. Ke ne abuti ge ke le so ge go ka ba le bothata ke a mmotša gobane ke nyaka abuti e be abuti gore le mohlang tate modimo a ka mo gopola ke tsebe gore ke šetše le abuti ke šetše le tate. Santse o dule fase le ngwaneno le sega ke batho abuti, le bolela ke batho abuti. Ska dumela gore o be abuti o e leng gore ngwaneno o tlo bolela le wena ka mokgwa o nyakang. Ska e dumelela ntho eo. Ska dumela gore bolela le ngwaneno o mmontšhe gore nna ge ke le abuti go ke bolela le wena go fihla mo ene re a agišana. Bophelo bo bophelang ba gore ga a go bona a tšhabe, ga a go bona a nagane bobe, a se bona abuti. O mo ruta nto nngwe ya gore monno la tla tsebe gore ngwana o a bethwa, o a bethiwa le mosading ka mmetha, ka kua ntleng ka mmetha. Tšatši le lengwe modimo o tla go araba, o tla re ka ite a hlokofala. Ska nyaka go tepha mmereko e leng gore abuti o tlo kry-a o nyaka thušo fela e le nna le bo malome ka kapara se tsebe gore re ka go rela ra reng. Ngwana motho ga a bolaile ngwana mmage a etla go rena mo lenanegong la pitšeng tše kgolo a re mo thuše, re ka mo thuša ra reng. Re ka se be le thušo ya gago, re ka se tsogile re bile le thušo ya gago. Ene abuti ke tlo go botša taba ye nngwe ne a e nyake sehlare, tlogela jwala abuti, o tlogele o tla bo bona kua pijana ko. Ka lebaka la gore gone batho ba ba berekileng ka moroko wa bjala Basotho wa ntse ba thoma ba enwa go thoma go tla serithi se sengwe mo go bona. Fela ga ke nyake re etiše boloi pele, ke nyaka gore o be abuti wa lerato, o be abuti wa go namola dintwa, o be abuti ka gare ga lapa. Lapa la geno le ka se loke gobane gone jwale ge letšwa ba go botša gore tsa mo nyaka tatago. Ge o ka re tšatši le leng abuti o ile o nyaka tate wa bona le ola ngwaneno le yena e tla le tatago ba e tla ka lapeng la mmago go diragalang. Wena wa re o sethole o la re ke Mahlangu, sesi a re nna ke Maubane, o wa re no ke Moremi ka gare ga lapa le le teng. Badimo ba botate ba gona fela abuti ba ka se go tshwenye o sebe mmago a nyalwa. Ge ba go tshwenya tsa monyaka solo o botše badimo re nna ke tsebe selo. Ntlogeleng bušwa ke medimo ya geno mogolo ga bo mmago gobane mo e lego gore o tshwenyega gona o tshwenya ke medimo wa bo bona o tla kgona go ya go phasa. So nna ke a go botša abuti, mmago o robetše, ba bagolo ba robetše, makhwi ebile a mantši. Ke a go botša abuti fetoga, ngwanola ke ngwaneno ko monnyane kudu ngwanola. O tla go diriša melato, o tla mmolaya ka nnete or o tla mo golofatša or o tla mmetha go swariša ene ba go swara.
ene yo ba mmereko wa ba gore ba rapele ola gore case e phumulwe. Ene o tsebe gore ngwana o monnyane o so o ka mmetha metlhe le metlhe wa go ka ala ka mo matsogong o tlwaela diatla tša gago tšatši le a tlo boang a betha wena gare ga batho o tlo tshola. Go ka bona ngwana o monnyane a go palela ka diatla go kosa re go mmetha o nyake se seng sa go gobatša o bontšhe gore ke bethile go kwagetse o tsebe gore o gare ga bothata. So le yena re tla mogala ge e le gore wa go telela re tla mogala fela abuti nna ke a le botša tlemaganang e bang ngata e teng ke mo re tlo kgonang go lwela tše ka moka tše e leng gore di gona ka kua gae. Boloi bo gona ke a dumela boloi bo gona fela mo go mmo banna a re berekišeng kgang a re sekeng ra no thabiša batho ba bapala ka maphelo a rena ra tšea difoka dipataka ka moka ra di fa baloi. Baloi ba nke ba ko bohloko gante bona botse ba tlo lla neng gane bona ba tlo hlabega neng rena re tla phela re lla ka bona ba tlo lla neng ba bontšhe gore ba kwa bohloko. Nna ke tlo le thuša abuti ke kgopela gore abuti le ge ngwana o la ka go kgopiša buang kapa buang o se ka tsoga o mo išitše letsogo gape ke selaga nto ba go theile batho ba ene ba go theile godimo ga ngwana mmago ene o tlo mmetha wa mmolaya gobane o tsebe nto e hlolang makhu ka kua ga geno gore ke eng mo gongong jwale e nyaka go topa and then ga go no wa ba buang ene e nyaka gore lekhu le hlolo ko mongwe wa ka gae go bolaya motho a sepapadi abuti go rwala morithi wa motho o no bolaya motho o re ke tla go bolaya ka go pantitela o mmola le khono go šala o namela vene ge e le gore o nwele bua la botswele 8 o šetše le dibetšela bophelo ba gago ka moka. Mama o spetše lentšu le le beeng ka moo mama o spetše mama o llela lena gore bana ba ka ba seke batla mo keleng moleko o e leng gore o aparetše ba lapa la ga bo mmago mo a le mmago lena o lwela gore o sekebebe o aparela lapa la gage ke medimo a bolena e le beileng fa ditaelo di a phethwa ene ge re lefa ditaelo ge o bona gore taelo o ka ra emperekele ka mokgo ke e nyakang wa bolela ra go tšhentšhetša ditaelo gobane mathata le matshwenyego a batho ga a swane le taelo ga se taelo efe kapa efe ka kgonang bophelo ba gago o ka kry-a e le gore bophelo ba gago boloke bo nyaka o berekiša ditaelo tše 5 ke mo bophelo ba gago bo ka lokang. Ye nngwe ye ke e kweleng le tsena ye ngaka la ya go moruti la dilo tšela ka moka la di tšea le di bea mo go wana fela yeo e hlola ke gore le leka go lokiša ga go loke so ke tlo leka go le thuša ge ke le file ditaelo di sa le berekele lampotša ke a di tšhentšha ke ya go lebelela re boneng gore lwaleng ga jwale a re tsebe gore lwaleng fela dillo tša lena ke di kwele sese e ntshwenyang before ke tlo bolela jaaka yena ngwana gae wa ngolatelang a šetšeng gola o nsetla pelo ka re ka bona gore a e sa le yena ka le ge nako ke mmotša ke re tlotla mo go radio a re yena ai go bene lebaka la be ke re a tle mo ke gore o ile a hlabiwa ka thipa la mathomo a sanka go bala ga kudu a tla hlabiwa gape ga bosthu mo saeteng ya pelong a re bala sepetlela vele ka lucky ka badimo le modimo a phela vele re sa tle re sa na le tshepo vele mola gore tlo phela ngwago ka September re le modirong nna lebile ke foka ba ntsoša ba re ngwana geno walwa hao e ke tsoge ke ya ke kgwetšelwa la buto mongwe la buto o lebile a ke motsebe a e lebile ke a mokgalema jale a kgalemege ngwana gae ka mokgalema a kgalemege a ile mafelo ke a re ke mokhape a ye gae a nka a tloge mo ao e ke metšea ke re ke a mokhapa re kopana la buto wa boa wa lwang le ene o tshwere thipa wa tla wa ke tema
a e tla ketima ka mokgwa o ke tosa ngwana ga e re tshelela ka mo go na le motse mongwe ka mo re a tshelela re tswalela gate gane gona mo motseng o mola pele a ba fa ka fence moshimnyana la tshele terata o tla le thipela le nna ke felo bona ke tshwere abuti la thipa ke tseo ke mo tshwere jwang ngwana ga ya a kgone o tšhaba sale ke fo motshwara abuti la jale shetse a re ke hlaba wene ka ra a gona taba hlaba nna go tshwenye ngwana la ga ya kgone o tšhaba a kgone o tšhaba ka mokgwa ke ge batho ba mo tswalela ngwana ga e ka kwa gore a ska tswa abuti la ska kgone o tsena ne ke thipa bo stereo mara a zang ka mohlaba ga bo sefo jwale gona maloba tšatši leo a elwalola hao ke rela o ang latelang o a theo ya go babuti ba bangwe ke ra sa tsamaye mane boa ai o gapeletšo theo o re o noka go babuti ba bangwe hao nna ke tseba ile mo a se kgolele gae hao e se gale ke sa dutse cousin a ke tla se gole ga malome vele o e tloang bitša ai gape Thabo Shule kwa o robetše fase ba Tshepo mo kapile ka lepotlelo Tshepo ke cousin ya ka ke ngwana malomaka mo kapile ka lepotlelo ai ke emelele ke re mangwaneng khapo mangwana re o etla go bene ka ko be re katile ba šetše ba robetše phela ka ko re sa tšhogile gore o lwa le o re nyaka o bolao ko robetše le bona zanke ka ba botšatša zanke ka ba tsoša lebile ka theoga vele mangwana re tlo tlatlong latela ka tšea ngwana ga yo monnyane vele ka ra nkhapi hao e ke fihla kua ke kgotse go na le malome go na le mogatša malome ngwana ga yo robetše fase mogatša malome o piswa mophumola mo vele go bulegile mo kapile vele go bulegile ke ra gona yena vele cousin aka ai vele ke motšee ke ra malome a rong tlhase ke ra malome go sana taba a re ke tšee ngwana gae ke tla bona ke dia jwang ka le ambulance la mmiletša sala fore bala mo fase ka nako nna a ba šala ba tloga ba itla ka ko ba tlong bitša ngwana gae šo rapeletše malo a bitša ambulance la jira selo ai ke motšee vele ka le a kere ke tla le yena mo gae ke re ke tlo nyaka transport ke hlakane le a botomo dula ka kwa saeteng ya gae vele na le avance ke mo kgopele vele a ntšele yena a namele le ngwana gae vele cousin a ke ba metšha sepetlele ke re ko tša ID ya gage vele ai vele ke rotoga jwale ka re ka kwe ke la mola ba kholotelela le thinyegile šetse le kwa bohloko vela ke sa kgona le go tsamaya gabotse ai ke rome cousin aka ke re ngešetše ID e kwa sepetlele jwale o tsebe gore šetse go bala ga bo 3 mo thipa e mokhuthile vele jwale ke a mona gore vele yena a right vele a shapo le ge ke mmotse kere bophelo ba gaga bo right o mmotse o re kgane swantse go ba le mang sese nko tsene go tša gago ka metsotsonyana e meraronyana okay na jwale bothata bo bong tshwenyang na ga kudu mo go nna ke tshwenya vele ke yona tikološi ka gore jwale go jwale šetse ntshwenya lela gore ke kwe eng tosetša dikobo ke ikwa gore vele mo ya ditosa dikobo tšatši e sang tosetšeng dikobo ke kwa mpete gore wa phagama e ke re vele ke re ke tsoga ke checka awa a ke bone selo and e go le ka mokgowe e ke tsoga vele ke tsoga mo pepoleng go bohloko ke gore vele mo be ke robala le selo go a peina vele go ba bohloko vele o ntse go ya matšatši so e itla go nna jwale šetše tla ka seriti sa mama e sa tle ka seriti sa mama e tla ka seriti sa okwe sa mošimnyane wa gae e sa tle ka seriti sa gage e fotla ka ba gore ke ba tseba le gona e ke ba bona ke thoma ke bona ka re maratong e se kgale motho o šetše ke robetše le ena e ke tsoga fele ba fa ke kgotse gore fele ke kwa bohloko after that go ya matšatšinyana e ke fetše vele ka fo fetše lora ke robalana ka mo teng ke a swa ene e ke iswa so le meno a ka a ba bohloko a opa vele a ba bohloko and so ke tše gore vele tša ntshwenya then le nngwe yeng e ke ntshwenyang ke sa ikwešišeng ke gore like go la ga tla mo gore koko a ntlela a nbotša a re o kgopela gore ko mohlaolela and le gona a etla o tla wa bajwa vele ka mone gore wa bajwa vele wa bajwa o re o kgopela ko mohlaolela ka 500 ranta o mohlaolela kae o file gore ko mohlaolela o re ga gabo so a ke go kwešiše na ke go tsebe le gore ke kae moo wa bona jale so ke tše ke hlalosetša mangwane le ena a nhlalosetša gore a ikoko ba ile papa go bona tšiša tšhalete ba mnyala gore bona šetše mma go bona ba mnyetše koko a bona o nyetše ke monno mongwe a tsamaya le bo koko so papa go bona išitše tšhalete kwa koko ba dulang gona senganya a jale a ke di kwešiše nna vele sese a re die sona kwa rena e re potile ka phefong
la tseba re bana besho le tlhokofaletswe thata ne and then bahu ba ga bolena ba swanetse ba llele mo go lena gore ba khwetse thušo ya gore ba robadishwe ba robale ba ikhutše moroka maobane family ye go swantse go tswe stopo mo gore mo stopo swantse se tswe madi a bela swantse a tshologe motho a tlhokofale mo family ye ene e swanetse e direge jwale ke tlhoke kwa bolapolelong mo o re ba hwige ba robala re ba beela majwa yeah ra ba roma ra re tsamayang le go lwa le tetweleng and then go fitla mo e leng gore re swanetse re boele kua bakhung bale a lole dintwa tša bona ba swantse ba khutše ba robadišwa ba robadišwe re ba lokolle ba robale ka baka la gore re roma bakhu re ba ye go tetwela ga re sa tlo boela kua go bona ka go kgotsofala gore no o ka re go lokile then ra tšello tšela so letswa ge le kitima gohle mo le feditše mmereko le sa nyaka kere ge le tlhoka ntwe le swantšeng le ije le bua ka gae le boa ka ga yes gape wa kwa gore mošimane wa geno nagana ba go hlaba ka thipa ga 4 ene ko mafelong a go fapafapana gape mo go nyakega lehu mo ka mo ba balwa ka mo ba balwa ka mo motswala wo o bethile o mongwe wa bona ka lebotlelo gape mo go nyakega tšhollo a madi mo so nto le swantšeng le ikwišeng ko gore le swanetše le tsebeng le go kwešiša gore majwa go ne le mo e leng gore a thuša gona go ne le mo e leng gore a bo a kweša rena bohloko secondly mohu o a hlokofetšeng a se a robadišwa ga a kgone go lwela ba ba leng mo lefaseng ka baka la gore o a laolwa ba molaola ba mmerekiša so go nwe le ge lena le elwa soke go ra le ka sukile le paletše kore le ka sukile le kgonne go kry-a solution ya ba le ba robetšeng because of jwale go lwa lena le nyako go bolayana sentsa lena so motho o mongwe le o mongwe ka mare ga kgopolo wa gage o swantše a tsebe gore ga a ka ra bona ngwana mmaga a bona e le gore swantše ke mmethe ka tlapa o swantše a gopolo gore kana mo re a dirišiwa a boele morago ene a bute wa bona le ge o ka kwata jwang kapa jwang se kwa tsoga tshepiše motho gore o tla mmolaya batho ba go kwa go o bolela ka montle gonne batho ba pelo tše mpe tšatši le leng fore go batla re ba tsoga ba kara mošimane la gago a tlhokofetše mo tseleng a ba te tšwela jwaleng ba ra o bolaile ke ene o be a hlwa e bolela re mokwele wa ya toronkongwela nto e seng gona boela morago re a tseba ba ka no ba lehlakahlakantšha ka meleko mara ka nako nngwe ka gare ga meleko ewe motho le yena ka nako nngwe o hloka go tekgalemo if e le gore jwala a bo lesware ga botse tlogela go nwa jwala le ka sekgwe le sane jwala if e le gore dikwae ga di lesware ga botse tlogelang kwaetse le tlogeleng mabake a le ka sekgwe a labelegwa le dikgoga dilo tše a labelegwa le enwa jwala then focus ya go belegana jwale ka bana ba motho le itšea kae ka gore le no dulela dintwa moroka nna ke lebogile no le nna ke a leboga se se o re mmele wa baba mmela kona vele o ba bohloko ke tsoga vele a wa baba like ke vele ke tshwana le gore nka funa lo re ke robalane mo ke kwa bohloko vele le matšatšing a ke ga botse o dula kae Tambo mo phoko ya ge o le phoku o ya go robasdala ke gausu ya ke kgausu ka gore from mo motse mall o swara taxi ya go ya kua straight alright ke na le di-doctor tše ke berekang le tšona kua ne normally ke a ba referela ke tlo go referela go bona go sa tomorrow ke tla go fa tšhelete go namela o tle ko go bona tomorrow ba go bone and then o tla tlo re botša re o tsamaile jwang a kere then nto o santše le nna ke ye go bereka ke go hlapiše ke go tloše yona a ke nyake mosadi wa go tshwenya ke di-discharge akere so
re tlo go thuša re nyaka gore o nyalo o le gabotse mogala ba gago ga go kry-a o le gabotse seng gore o tshwenya ke di-discharge o e ba le dithokolosi tše e leng gore di go senya madi akere di go tšhela malwetse akere ke a leboga le re emele ka molangwaneso abuti tše ntšhe re tlo Alright, motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM mmankgakganyane e be o ile kae nonyane ya baloi a bošegong a ba maloba koša ye ke ya Uncle Muzondi a go tšwa ka kwa lefaseng la Rathoke re a leboga tšhetše legadimane a gomme ga gone molato moroka balli ba rena ba lapa la bobediši ba bona re na le 40 minutes ye e leng gore re swanetše re re ge e fela that 40 minutes e bane re kwele ditaba tša bohlokwa tše e leng gore kore ke tšona tše ba tloga mahloka tharolo kudu go tšona re kgone go tseba rena ba tlo thušega jwa moroka ke nako ya gore o ka batamiša mongaka ke moka wa ba amogela ba titsebiša re ke bona bomang ba ga mang ba tšwa kae ke moka re kgone go tsena ditabeng prof ya a ke ba amogele le kae ba gešo Rona re gona ke ba gamang le tšwa kae gae Rathoke. le tšwa ka Rathoke alright ba ga motho ka kua mathomong ke bona kgaitšedi a re tšeeng ka kgati ka go latelana bana ba sebata kgomo a re thome ka tate ka fa Ke na Tshepo le ke na Eugene go tswa Rathoke. alright le tsamaya le mang Tsamaya le mamogolo wa ka le my younger sister. alright koko Ishe, le kae gona le kae? re gona ka Serato ke mang Ke Lesuelo. ke lesuele maloba be re ne le bommataditadi ka thokong koko ka Serato ke lesuele alright ka kua ke mang Ke kgaogelo. ke kgaogelo ditaba di swere ke mang Ke kgaogelo. alright gao theeletša malome ka kapa shu aga bana bešo re kgopela gore difounu di beng silent mo re se ke ra bolela maina a dingaka di kereke le baprofeta ka maina mo moyeng se sengwe gape re kgopela gore re se ke ra ngangišana ra tsenana ka ganong ge motlho mongwe o mongwe a sa bolela e le gore wa kwa gore ga a dibe gabotse o no emiša letsogo re tlo go fa sebaka sa gago sa gore o bolele se sengwe gape re kgopela gore nnete fela bana bešo e duleng tafoleng especially ye e leng gore ke yona re e hlokelang thušo go tšwa ka malapeng a gaborena se sengwe gape re kgopela gore dipotšišo di arabiwe go ya ka mokgo di botšišwago ka gona ke tlo papala setsopolwana fa kgaitšedi yaka ke moka ke fetša go papala setsopolwana se o nape o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se Mutse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga aziše Nna ke nna kgaogelo a motho ke jwa ka kua Rathoke. Ke tlo kgopela thušo mo bitšeng tše kgolo. Ke ba jwetša ke ngwana o e leng gore sa la thoma o tloga go ba jwa ngwaga wa feta ka di 12 tša December a tsena sepetlele a etswa a tsena sepetlele a etswa nto e leng gore mmakatša kudu ke gore ge a le ka dipetlele o ba kaone mara ge a thoma a tsena ka gae wa hlakahlakana o boela mathomong ene ngwana o ke ntho e leng gore o belegwe a le gabotse. ngwana ke lesogana ke lekgarebe ke ngwana mengwaga e mekae go diragalang ka yena Ke lesogana o na le 12 years. o mo nyakela thušo ya mohuta mang
ke nyaka go tseba gore go reng ge a le ka kua ka dipetleleng a e ba gabotse mara ge a tsena ka ge a thoma a hlakahlakana alright ee a o se kgaogele go tlhakatlhakana go gantšhi e ka ba go latlhegela ke mogopolo e ka ba mathata a lehlatšo go tlela ke letšhollo bolwetši ba go wa bothata ba go se robale go phišo ke eng? a ke thuše kgaogelo ma nako ya gago e limited as long as o ka tle wa kry-a o panyapanya ka mokgwa o panyapanyang ka gona 12 o'clock ya betha re a jwa ka mo kua voice notung o boletše ditaba tša gago gabotse o kwagetse ke ka baka le re go biditšeng mo pitšeng tše kgolo mo pitšeng tše kgolo ga re bitše motho a sa kwagaleng ko voice notung re kgopela gore o bolele taba tša gago di kwagale gabotse o swana le ka mokgwa o di adileng ka gona nna gore ke ngwalele pitšeng tše kgolo ke ngwaletse pitšeng tše kgolo ka ge ke nyaka thušo sebakeng sa ngwana wa ka o a ntlabang a ba jwang ke sa tsebeng gore molato ke eng ke buše gape-gape le ka kua gae go ne le mathata a mantšhi bana ba koko go tloga mathomong go fitlhelela mafelelong ba lwa ba ngapana mola e le gore nna le abutaka re le so mma rena o tlhokofetse re sa le monyane mma ka tlhokofetse ke na le 8 years abutaka a ne le 18 years so ga jwale a re ne tharollo ya gore re ka kereya mabaka a tšhelete a gore re ka ya ga motse wa borena so mara ra kitimišiwa ka gae ra rakiwa re diriwa dilo tše ka moka re kitimiša ke malome so ke kgopetše le mamogolo ka mo ke gore a nkgapha mphelegetše ke tle mo ke dipitšeng tše kgolo gore tle re nyakele ngwana ka thušo le lapa la borena la ga motho thušo malome shu emiša letsogo tate morebile tate ka kapa thobela ngwana wa sesiaka ke fela ke beriša sekgonyana o ile a diagnosiwa ka meningitis TB meningitis meningitis wa kovela le a bolela jwang wa kwa that's why ke re ke motsena Yeah. ganong ke mo thuše Yeah. so was diagnosed ka TB meningitis so o ile ba madibitse sepetlele ka after ko di bula le ditso ko letswalo and then o ba sharpo nako ngwe kere ga bua sepetlele o ile a sharp ba mfa di-crush next time a mo fa ntho e walking skin oka Yeah. walk so last year o tswa sepetlele gape ora kwa kere and then ba mo fa wheelchair so ko ba ba go go bothata ngwana gae ngwana o ke ba ka se mo fe wheelchair cause ba re spinal cord o ne ke melala so ba ne ke re ke mo tsena ganong ke a go leboga gore fa tloša fao Mm. ao malome ka kapa gore tsena ditabeng se ka tšhaba go bolela gago ngwana ke a kwa gore o a bajwa ngwana o a motlaba ngwana o tsena dipetlele ngwana go na le se e leng gore ba le boditše gore se ya motshwenya ko sepetlele re rata go thuša ngwana o kwešiša ka lebaka la gore bolwetši bo ba ngwana a se bo bo ka dirang gore ngwana ga a tsena ka gae a tlhakatlhakane no bo na le treatment ye e leng gore ngwana o swanetše gore ba mo fe yona a e berekiše and then ge e le gore ngwana o tlhakatlhakana ga a tsena ka gae go ne gore ka kua gae go na le bothata ande ka gae ge go ne bothata ditaba tša ka gae mathata ka gae a tseba ke lena kgao go diagang ka kua ena tserkeng no o a robale o khiušego kgaogelo gape wa tseba ga botse o swere ke papadi o mo papading wa tseba o gore mo papading tate ka o kapa mo papading ene nna re mmerekong ka gare ga di-voice note tše more than 50 or more than 100 moroka motho ko voice note ngwe a bolela man ene le abuti ke boletše le ene e no re ka gore go bua re sa le ka kua ga botseng ke ola a kgomo le ole o tlo fetša ija nako ya ba and then mola e le gore ditaba di gona ka kua ba apanyapanya man abuti nke o di gape okay se se ya ka mo ke nagana gore
a ke tsebe le tšhogo la ntho ke na Mm. wa e bona so ngwana gae o fela ya bathong ba Sesotho a kere Mm. ba mo botšatše ba mmotšang Mm. a kere Mm. so ga fitlhe ba mpotsa gore malome ngwana oke ba re o ješitšwe Mm. so ga ješitšwe o fela ya le ka kerekeng Mm. wa e bona so ga ke tsebe gore yona eo e complicata dilo ya di hlakahlakantšhana cause ge motho a bajo o swantše a lebelele thušo e one a kere a bone mmerekela jwang o se ka di mixa ka moka ka reko one la nkwešiša so ke yone nka reng ngwana wa gae o swere ke stress mo e le gore ebile malo ga šala tlo ngwalela mo o boletse gore nna ke lusa kore ke latlhe tolo ke tla tshepela go modimo wa bona so that's why ke re yena mogongwe jale o ne ba tšhogile kore a kwešiše bo se tuka ka re ba boletse ka mokgwa boletseng so ka gae gona go le mathata ra lwa then kore ntwa gone ke kgolo re nyaka tšeo alright kua Yeah. tabeng ya ngwana Mm. fologang taba Yeah. ngwana re tle re e bona nke le tseneng mo mathateng a e leng gore ke a ka kua gae ka baka la gore ngwana ga e tloga sepetlele o tloga sepetlele a le kaone ga a fitlha ka gae wa hlakahlakana jwale abuti nke o ditatole mmamogolo šomo o gakanegang o tla tsena ya ka kwa gae mmako o tlhokofetse ka 2000 so ke yena nane letseno ka gae so o kgonne go yaga a thuša mmage a kere so jale malome rena wa re lweša o re tsamaye wa bona a re tla ke le thušeng ke age motse wa bona mo e le gore o kgona gore ke timiša ka mapaka wa bona so le ge ke tsamaya ke ile ka tsamaya gabedinyana mohlomong ke re ke thuša mmamogolo ba feletša ba botšana ditaba ba re no bothata bo ka kua gae go le nto e epetseng wa bona le mokgekolo ola a tlhokofetseng mmaoba ene ba mo tšere pelo cause na a kgona go bolela gore ntate moremi or ntate kakapa a re ke nyaka gore ngwanaka a ye go dia 1 2 3 yena wa tsamaya wa go botša di-enemy gore ke lethaba kere a tekwe gore no ntate kakapa ore o dira license go sa gane botša di-enemy tša go destroya motso wa bona mmaka yena ga a ya ka motse ola ne a thuša mmage ka gore papa mogolo a re nna a se gone so ra lwa ka gae le bona ba ke a ba kwane so le yena ge le mmona ka mokgoki kore ke mathata kore o dula noši mara a gone tšwele pele ka ga gage wa bona le nne ra sokola šifa a re bereke sa re ke fetša grade 12 ka 2005 a se ke lo kry-a le mmereko wa bona ande ke phasitše ge ke le so ke ne ba re ke ntwe bachelor wa bona gore qualify go tsena university mara se ke no tsena why ga ya senko ba le family structure kore no batho ba bangwe ba go phatlalala o ka re di-marbles la ikwešiša so le yena o last bona ga borena ya raka ke re no mmamogolo ngwanoki malomaka o godišitšwe ka go tepeletšwa ba re kalapha ngakho wa bona a kone mola to go botsa ndo la ikwešiša ee so jwa le nna ke nna motho la go šala dilo morago tša family mohlomong ke ora ke sa kgone go tšwela pele cause ntho ke lebetse soke ke e bona gore ke ntate ka gapa nka se re ke ntate moremi ke lata straight mokgwa wona gore ka kua gae ka kua nako eno a ba mofele la ga kgagwe nna ke o mogolo ke sese ya bona ka kua gae rena re bele gore re kwana bana ba go šo ka moka gone bo go se le ntwane ka lapeng la mmane nnete gona bjale ntwa e tsoga gone bjale ka bana ba ditlogolo go ka re lankwešiša ee e tsoga gone bjale mare ge le bana ba tswa mpeng ya mma rena nna le bana bešo ka moka a senke go tloga mathomo relwa o ga botse ke bona ntwa gona bjale go nwa le ntwa ye e leng gona e tliša ke ba kana gore ditlogolo ra bona ba ke ra le ba bangwe ke ra baki ora ke ra baki ditlogolo ke ra baki le ba bangwe ba ditlogolo ba ditlogolo ee ke bona ga botse jwale ba hlakahlakantšha lelapa lela la geno o nyako rialo
ke bona jwale ke bona ba tlhakane le malome a bona le ena a sa kgone go ba beya fase a kere bana o setse ba beye fase a kere and then ge malome a sa kgone go ba beya fase and then lena le bona gore between malome le batlogolo go ne le bothata and malome ga a kgone go ba beya fase lena why le sa ba beye fase ka baka la gore e sa le bana ba lena ba ga ke bana ba rena a ke gane nna ke thoma ke re ke kgale mantwa e Mm. ba re o emela o tšea o ke re ke ja letlhakore jale nna napila ke sebore gone jale ke reng ene ka gore bona ga ba ilwa ke re ke bana Mm. ke a thoma nna ke re ke a kgalema ga ke kgalema ba re nna ke emelela o Mm. a ke rate o nna ke rata o a ke rate o jwale mmamogolo nna ke a thoma ke ikgomolela ke ratile sereto sela sa gago sa lesuelo Mm, mmago ba o Eh. hlokofetše ee mmago ba ko monyane o hlokofetše Mm, jwale a hlokofetšeng bana ba kia ba bana ba koko ka ga koko mm, jwale gone jwale malome o wa ba kitimiša o wa ba raka mm, ga a ba raka potšišo ko gore ga a ba raka o re ba ye kae ene lena wa e le sa kgone go kgalema malome gore taba ye ke mohlomongwe e hloka gore e dulelwe fase re tsebeng gore bana ba ke ge ba etswa ka mo ba ya kae a kere ge re ba raka ba sene ga bona go ra re ra gore ba ye strateng jwale ge ba ya strateng ke se re senyakang jwale ka batswadi na nna nkile ka e bolela ke re le ba bararo a kere Mm, bašibane ba gošwa kere sešhe ba babedi fela mm, ba bangwe ba robetše mm, o motee o robetše yeah, ka re ba re ka re lealwa wena le bana ba go ka ba jwang gore bana ba and then wena le reke masenke a kere mm, a ga le o nyaka stene mola mošate le ageleng bana bake thinao le bageleng stene le bageleng le re ge le ba agela mola ka gore mma bona ba sene mose le re ke mose wa mma bona mm, a ke re wankwa mm, ke bolešane le bona a kere yeah, a ga o monyane o ke a ra mara sesi jale nna nka se kgonene ke re aowa o ka se palelwe ne mm, gore wena o ka le kana le reke ba babedi mose re ka se palele ke se le banna ba babedine mm, aowa le reka masenke ke bala banna ke sa ba le mosadi nna ka re mosadi ke nna ke noši mm, a go no mongwe ne mm. aowa a ke ne ngwanešo a ke ne sese ke nna ke noši ke bala banna ba ke ba šetse ba bagešo ba babedi ke re lena kgoboka lena tlhakantšhang le reke masenke bana ba le banyake le stene le ba yagele le ka mošate le botse ba ka mošate le re stene se ke sa mma bona ke sa lesakana o le sakana ke mmago bona ee ke mmago bona wow. Morok la sekwane gona moo Morok maobane ka kua lapeng le la ga motho go bakiwa lapa la mokgekolo ya ene go bakiwang lapa la mokgekolo abuti ge ke bolela le yena ka founu mo mosegareng goba mo matšatšing o rile mmage o thušitše kudu ka taba tša dikago ka kua lapeng la mokgekolo jwale gone jwale mmage o hlokofetše and then a bane ga bo bona and then malome o wa baraka o re ba sepele ene ye nngwe ye e ntšhušitšeng kudu ka gare ga dilo tše monno a di boletšeng malome o ile a tšea ID ya mtlogolo a ya go ngwadiša RDP ka yona and then gone jwale malome o tšere RDP ela o e rekišitše go dula batho ba bangwe a kere ka nako nngwe ke moo ba beng ba tla re ka gore ebile e ngwadišitše ka yena a ba re ge ba tloga ka kua ba tle ka mo RDP ba tle ba dule ka mo RDP tla nape e ba ga mma bona modimo o tla re ga a ba fa maatla ba lasa mo ba lasang gona jwale go ira gore abuti le ga a ka kry-a stene a ka tsola ngwaditše RDP ya ge ka baka la gore kua departmenteng abuti o ne RDP e tswile go ra gore o ne ntlo go ra ra gone mo a ka tlang a tsoga a ngwadiša ntlo gona ene well ya gore mma go bona o thušitše ngwana mollo mong ga a bereka o thuša ka gae wa rereša wa bolela mo gona le rena re bja re thuše ka gae nna gore ke tle ke tswe ka gae nena ke thuše kudu le bana ba ke bešo be ba ija nna be ke bereka kudu ke garasa jwale potišo ko gore nka se bolele ka tša go thuša mma go bona ga a ne motse ge ba rakiwa ka gae go thwe ba ye kae taba ke eo Mm. ande a ba bereke jwale potišo ko gore ba ye kae ka baka la gore a ba ne ga bo bona ene ke bana ba koko a kere ge motswadi a hlokofala re šala le koko
koko a šala a re godiša ge re gola re ba le dipereko ra kgona go tswela ra ene tekemela gona ka re a re kwane anwe a re kwane re le bana ba motho e nge be re kwana ga botse re le bana ba motho be ke yona ke tlabe ke botsa kere eno wa go no reka masenke go napile go no reka disamente go no nyaka setene go reka setene go patelela setene abuti ke bona a šikinya tlhogo abuti bona ba sene a ba sene dikago abuti ntate Kakapa ya mamogolo o no ba a khutha mo wa batalla nnete ya gore ba ile ba dula a senke ba dula a re e tsebe ka gore ba nyaka go reka le masenke nka se re bolela maaka ae ya gore yena wa boletse ka masenke a ke e tsebe le masista a ka ntlhasetša na a ka bolela ke ne le bona a ka botša bana ba ka ba ema botša. pele mmamogolo se kwa motsenaganong wa e bona so taba ya ntlo ke no ikera ge ntse re elwa gone jwale kare ke nyake dinyakešišo gore mara gabotse ntlo e go diagana wa e bona o utswitše pasa yaka ne ke sene pasa by then ge maka tlhokofala before a re phitše di ba gona wa bona so yena o tšere pasa e a tšea pasa ya mmaga ngwadiša ntlo cause yena a sa qualify go ngwadiša ntlo ka ge mmago bana ba gana a ngwadišitše nna tšeo tša dintwa mmamogolo ema pele o se kwa motsenaganong a kere bo o bolela a sa go tsene ganong se kwa motsenaganong go motsenaganong e ba o kare go ne nnete e nngwe a o nyake e tswelele so jale nna ka ge e le maloma ka ke mohlompa ne ke senya ke gore ke moiše go ba molao le bana ba leng kwa ntlong go easy gore nna nka bantšha ke tseba molao kudu gore bale bona kere ba fane ditšhelete nna ka sola o ntšha tšhelete ke fa motho mongwe e gore nna a ka ija wa bona o ra gore ntlo e le ge nkabe gore nna ne ke e hiriša nkabe ke ne bokae go jale nkabe se ka aga motsamma ke sa kgopele thuso ya bona wa bona so ka kwa gae nkore ka se gore kwane ka baka la gore mamogolo o tšea site wa bona and then mma na a sa feview ka gae total mara mmamogolo o boletse gore e ba kwana kudu ka moka ga re kwana o be sa le monyane ande go tloga bonyane ba go ngwano o godišitše ke nna ke bereka le go apara diaparo tša bakgwa ke tla di sere diotlere maga sa bereke o ngwana o fela e seng o ena o bolela ka ena o kore ko bolela nnete e tletse and nna ke ba godišitše ka eng papa ke bereka makgowa ba sa bereke a kere ke reka di-emer tša di-aša ke reka mekotla babopi bomma bona ba sa bereke o batlela dikoromola le lesaka la bopi mo fetšantse mmamogolo a bolele se kwa motsenaganong wa bona ke sapotile kudu mo kileng ka be ka bona gore dikaribokisi di dikoromola ke dikoromola bana ba elabe ba no ja nna ke sa tshwenyege mphona ditshente ba reng ke tshele a seng ke ba le yona ke bego ke sene tshele mo fetšantsenyana gannyane re kwele ka tša dikoromola ya go jale nna thuso ke nyakang ke ya gore maisisa o ile a re kgopela go nkgapere ko motse re kgone go bona gore motate merime ka re thuša kang bona le yena mamogolo o nyaka thuso le rena re nyaka thuso re leso mmamogolo o nyaka thuso a wena ke nyake thuso ke nyakela ngwana o thuso gore ngwana a fole ka re ngwano sale a no ba ka mokgo wa ngwanyana pelo a ka e dule ga botsele nna tepholo ya ngwano fela re kwele mmamogolo nke re tle ka thuso ke monyakelang yona mamogolo o dula noši wa bona ga a dula ka noši kore a go direge selo bana ga ba bereka mare le ka bona ga gage a ke mo expose ga le ka bona ga gage kore o ka butšha gore batho ba bulile ba le kitchen ba ile godimonyana yena o sa level 1 ke motsa wa mosadi nna a kere ke motsa wa mosadi o molomo a ke ne mogalabe ka molagare ga ke motsa wa mosadi o ne o bona gore kwa mosadi a kere papa and nna be ke berekela support ke sa kgone go yaga ke thomile go yaga pitšana bethiri ka di a tirurumonyane la fela a kere la e bona papa napile ke ema gona moo jale makoko wena ge bana ba gago ba bereka mara motlho mongwe ba sa kgone go go thuša ka selo mo bophelong ga o bone e le gore lapa la gago in general seo le tlhoka thuso ka baka la gore a kere ge bana ba bereka ba swantse ba thuše motswadi wa re reša wa bolela papa jale nna bana baka a ba bereke ga botse mebereko wa gore ba berekane ke mebereko ya di-pay job wa bona mmereko wa di-pay job e se wa fine a se mmereko nako ngwe lengwe wa fela kere jale nna be ke bereka straight ya ntate ke kapa nna ka be ka bea sethunya mo and then ba re bolela nnete ke tlo e bolela ka re sethunya se thuntšhe nnete ke rata nnete go feta loje ka moka tše lo tša di bolelang a di kgonege ba kgona mo romela 1.5 before a tlo gona akere o diang ka yone motho o nyaka thulo go nyela o bola ke maoto ga a bolele o nyaka thuso o dula noši
a ka tlhakatlhaka nna ke se gore motlho mongwe ke ile letogong le lengwe cause nna ke ntho ya gone gore ge ba re tla kae ka keae gore ke kgone go reka bopinyana ka mogae ke kgone go thuša le my sister mo ke kgonang wa bona so o nyaka thuso le ena motswala ga le o nyaka o berekiwe wa bona go ntse ka nna ke bolela ba re wena o kenelela taba taba ba bagolo wa bona ge ke motšha kere ke ga mang ka go dulang o nyetswe o ra wa mama o re mašiane o phe loan tšhelete a ke go o boja mofa jwalo ngwana ang ke re ga tsebe ke ngwana kere nna kgale nna ga e sare ke sa gola ke sa le ngwanyana ke ne monna kere ke ile ka ba le molekanedi aga ke mašiana kere o mphile bana kere mašiane o ntšhitše bana bonyenyane 100 rand kere ke kgale gape kgale go sene a ntšha lekgolo ee gape se bita lekgolwa kere ke taba ke magadi a kgale daramo o ntšhitša go tshwane ditu ba tlile ka gae be e le ngwaga mankoko go kgale kudu mane ke sa belege bana ke babedi from 1973 alright ya ke ga tlo ntšha magadi a ke mašiane Mmamogolo wa ka, re ke go botšiše. 100 rand mmamogolo e re ke go tsena ganong ka bela ga bana ngwana mošimanyana wa gaga kere wa latelang banyana ba bedi ba a robala ka bela ga o mo gape-gape ngwana mošimanyana o ga a mo tsebe a robala ke ra gore o gona wa phela ke tsokofaletse ke bana baka ba bararo le ntate mašiana mašiane o gona mare jale mašiane a ke sa le ena papa ke no ba le ena semare se wena no mona ka ditlhakana mašiane o nyetse mosadi o mongwe gape-gape wa ditšhosa ka ena ka 100 rand ya ntšhiditše nna mašiane ga botse kwa di-100 kwa di-100 ke re ke kgale go le nyaka ka di-100 gape rena bo 50 rand a bene tšhelete ntši re ke motsela re kgone go save nako kere magogo mamogolo o tlo tlhokofala tlogela bana ba ka gare ga mathata a kere tshwanetse re tsebe gore o nyetse ka nnete na ga a nyala nna ke nyetswe ba ga mašiane ba tlile ka gae le mokgekolo a ka tsebe kua lapeng la gago ke ga mangkoko ke ga mašiane ke di bitša mašiane le bana bale ba ka bale ke ba ga mašiane re ke motsela jale ganong bana ba nyaka gore nna ke ye ga mothwa gore bana ba ke ga botsotse ba lwa le mašiane ke a bona ke sebe alright mare mašiane ka kgang alright a ke nyaka go šetša dilo alright wa ga mašiane koko e le bona ke ya ka mola ke amogela kgolo kgolo ke e amogelang empotša gore re se ke ra gatoga taba ya ngwana wa kgaogelo ngwana kgaogelo ba re ba jwa ka nnete seemo sa gage ba re se a tlhobaetša ba re ba kgopela re sware taba ya ngwanola ngwana o tswele sesi ba go boditše gore ngwana o swere ke TB meningitis yes and then ngwana ba mo treata ngwana ga loke ngwana ba mo fa treatment a enwa 6 months ya then ke fitla ke le ka Denilton ke ntse ke ya ke tša treatment ka kwa Denilton ba bolela gore ba nyaka mo transfera ya ba mo ishe ka Steve Biko cause go na di-specialist tše dintši tše di treatang yona TB meningitis okay ra tsamaya ra ya ka kwa re fitlha ka ko ba gopela medication pele ya ba gopela medication go ne dipilisi tše ne a sa swanela go dinwa vele then ba mo tšea ba mo admita ba mo checka bona ba kera e le go bana se yona TB meningitis ewe ba kgwetša e le gore diagnosis e la ba boletseng ka yona a se yona and then bona ba rae re tla nyaka bolwetse mo go yena then ge wena o ntse o e tla re tla go update ke ba bafe ba ba reng a se yona ke ba leba ka kwa Steve Biko ba ka Steve Biko alright then ba mo admita ka di 12 tša June nna ka boa gae ke fela ke ya go mmona ke ba botšiša gore ga botse bothata ba ngwana keng ba re bona a ba bone selo mare ba tla dira gore ba checke ga botse ka le la matšatši ba mphounela ba re etla re shifta ngwana re mo isa ka Tshwane rehab gore ba ye go mo train loto le no ba le lokologile fela go nente ba re keng foot drop then ba mo traina ka kua jiki ba mphounela ba re etla o tlo mo tšea
ga a ne medication ema batho ba ba go fileng diagnose ya gore ngwana o na le TB meningitis ke ba bafe ke ba Denelton ke mo Denelton ee and then referral ya ngwana ba o referile ke Denelton to to Steve Steve Biko okay ee e re fitlha ka ko bampotšiša ba lebeletse report gore thata keng ba kry-a Yeah. le gobane ke TB meningitis ba bala dikgwedi ba kry-a bane ke 6 months ba re ngwana ke gale a enwa treatment. ya o Yeah. shapo yeah ee ba mo tlogediša yona okay ba re chiftela Tshwane Rehab gore ba mo train a kgone go tsamaya gape all right then from ka Tshwane Rehab ba re discharge re boela gae e ke ntse ke tsamaya Steve Biko ke ntse ke etsa ma treatment ba samphe medication so no ka boelela gape be re mo isitše treatment e fitlha ba mo admit why nna se tlhela sa kgona go dira selo ngwana o ile a bona ke specialist sa marapo orthopedic yeah ae a Eh. seng ke mmona eo mm. na bona ke therapist ba re ke psychology ba re ke physio physio o ba bona ke physio ee okay le speech cause speech sa ka sa le sa tšhaba ga botse ngwana le ntate Moremi, psychologist a ke yeah. o wetse bosieng ngwana. gone jwale ge re bolela so okay o bone ke speech therapist ne and then a bona ke physio ke physio then a bona ke ke psychologist okay yeah okay bolela ka ela ya ke kuša re Ngwana ra wa- re le psychiatric o dirile ne o kgathile tema fao alright a gona bothata sesi wa tsa go diragalang nke re tsene mo tabeng ya ngwana ke nyako tseba re ngwano ke dipetlele tše kae tša disepetšeng di-12 December re tsene Denelton ka di-13 ba re iša St Ritas ba re mo dira scan sa tlhogo mara a re a dule ba no mo dira scan sa tlhogo ra boa ba tšo moria scan mo kae St Ritas St. mo- Ka mo Limpopo. Jan Jan Fes. ya Mm. Jan Fes okay then ra boa a dula Denelton ba re shifta gape ba re iša George Mukari mara George Mukari re tsamaile same day le Steve Biko then re fitlha Steve Biko a zanka ba re admit like ba no mo lebelela fela ba rai a re nyake the first visit boela morago then ka boela morago ba mpha date e ke tlo boela ka date ke no ke ba tlo mo admit Ba botše last week what happened? last week ba re go diragetšeng last week or last month Last week. A kere operation. oh ee a nkere ba mo admitile no ka di-5 eo ne ke sa etla mo yone ba mo admita ae ka mo iša Denelton ne ile na rurugile like part e go tloga moo go ya e no ruruga then ka mo iša ka tleliniking ba mpha referral ka mo iša Denelton a zanka ba mo fa le even le pills e tee ba no mo checka fela ba mpha wheelchair ba re e ya gae ngwana a rurugile ee E re ke mo thušanyana ka pelanyana. Ntwela ba mo diagnosing ka yone Mr. Moremi Mr. Kakapa ke madi a rothelang mo godimo ga brain. So go ntšwa le go na le a vein e kgolo so. And then ga ba e lebelela o tswile a hampa so. Then e nyaka go ba cancer ka mo fase. O ne tšhika so e rurugile se connected. That's why ba mo tsamaiša di-mental le diwatwato gore ba kgone go bona what's the problem. That's why a kgone go losa le speech ka baka la tuela sena doctor mare kgonne go ga ba mo diagnose ka dila mathomo kgonne go tsena mo ka google ka bona gore ke eng bolwetse bo dangerous bo kakang. and then mo o ka re wa gana eya wa yo gana e ya go ruruga e kitshepo e tlile go njwala maloba mo before ba tlo mo admit ga botse ngwana o la mathomo go mo iša sepetlele se se be go diregang ka ena okay tate Moremi ngwana o thomile ke motho e leng gore o be a rema ke tlhogo okay ee so nna tlhogo ye ke ge e tla towards October August September like e be e mo tshwenya ke fela ke monoša dipilisi a ke re be ke sa nagane gore e ka be e ya kowe then tšatši le leng ga a boa sekolong like ngwana o boa a le molalo o le so then ke eng o re yena ga a tsebe okay ke a mo tlogela wa hlobola ke monoša
this spring wa robala ga a tsoga ke re tla o tšee dijo ga e tla go tšea dijo o tsamaya ka lesaete a kgone go ya street ga a tsamaya se go ya ka mosaete ai man ra robala foroge ke tsoga ke ra man e re ke e somewhere ke aya e ke fitlha kwa ba ra wa a gone bothata mo ke tlhogo e kgolo tsa mo nyaka motho ka gola fela tlhogo e kgolo okay ka tsamaya ka ya ga founu ka go nyaka thuso ya tlhogo e kgolo e ke fitlha kua o nthušitše tšatši la mathomo mpotsa after 3 days o boa ge ke boa after 3 days thoma go khutha o tetswalela ka toilet ka re ai mo e re ke no tsamaya ka tsamaya ka boelela ka go gongwe go no swana ke hlehlile 5 times o wa bo 5 ke ena e golle a mpoditše maloba ra tsa re ke ngwana gešo e no ngwalela pitšeng tše kgolo motlho mongwe tla ke ra thušo alright ngwana o ka e re bolela so go sepetlele Steve Biko okay Mm. se nka go thuša nne ke gore ngwana a sa le sepetlele re berekeng gae ke ya mathomo meleko ya mo e se ka gatelela ngwana mo a leng gona number 2 nka go thuša ka go go fa batho ba e leng gore ke department ya bona o nkwešiša ke tla go fa di-number tša mokgekolo wa gešo ka kua gae o bolele le yena ka gore yena o na le botsebi ka tše e leng gore kua sepetlele ba tla be ba go botša tšona ke tseba nako nngwe motho o fodiša ke go kwešiša nako nngwe o ile wa ya sepetlele wa kgopela doctor ya ngwana gore go hlalosetše gore problem ya ngwana ke nna ke a botšiša fele ke fitlha ke a botšiša then ba go hlalosetša wa kwešiša ba ntlhalosetša ke a kwešiša ee le gone bale ba rile ba dira biopsy operation maloba ba re ba mongatha nama ka mogare mo ba nyaka go checka gore nama e ke yona e leng bolwetse bo bo jwang okay ba mmotse o emetše di-result aowa ba dikerei badiri ba ra ba kereya selo so ba boa ba mphounela ba re e tla ke ae e ke fitlha kua ba re nagana go dira biopsy mo ka re aowa ba re ba nagana go bula moke ba ntšhe nama vie ka re mara go a swana nama eo le ntšhitše la e checka a ene bolwetse nama eo e tswa meleng o mo teng that's why ke re go bohlokwa gore ke go fe di-number tša mokgekolo ka kua gae o bolele le yena ka gore nna le wena re ka tšea gore nama ya motho e tswa mmeleng o motee kganthe bona ba tseba gore ge ba tšea kua le kua ba nyaka go dirang nna a re tsebe fela a re ba fe chance ya department ya bona ka mokgwa bona ba bereke ka tše ba berekang ka tšona ne and then le rena re tšee lehlakori la rena la go berekana le ba e leng gore ba šetše taba tša ngwana morago mo gae o nkwešiša ka gore a ke re ngwana ba le gabotse and ngwana o no hlakahlakana nna se e leng gore ke a se amogela ke gore ngwana ga jwa le kua leng gona o hwetša thušo and then lena le leng mo gae le hwetšang lena le leng mo gae le thuša ngwana kang potšišo ke gore ge re ya go bereka ka kua ba tla dumela na gobane go na le ntwa ba tlo dumela tate Moremi. no ge ba dumela a ena bothata re tla ilokiša ya ba gabotse o a lwang malome ka wa sa kwane le rena nna re bolela le mmamogolo re nagana gore re tle ka mo gae re kgone gore ka mo gae gore thušege le wena o thušege so ola re tlo bolela ka founu mmamogolo a lena bothata re bereke ka kua gae nna ke ne bothata mare bjale a kere bjale tshwanetse le yena monna ola ka re a kere ke bedi yena ke mošimane no go bohlokwa re mmotse tshwanetse gore a botsiwe ngwana ke monna le yena and then taba ya bobedi pele ke e fetša sesi taba ya ngwana re tla e attenda ne taba ya ngwana re tlo e attenda ngwana le sello se segolo le tlile ka yena malome ka kapa o botšišitše tabeng ngwe mo koko mogala bo bolela nnete ba ngwadišitše RDP ka yena wo a o ke re nna papa nna ke tsebe selo ka re nna ke no dula ke le mmerekong a ka botsa ke motho selo tša di-RD tlhaogelo o bolela nnete ba ngwadišitše RDP ka yena malome sa la tla di tshwere na pampiri tšeo a mpontšha tšona alright ya a šire tšona pampiri tša gona a ka no di tšea tsamaya go ntšha bona bathunyana bao ba gona ko ntlong ntle le dipampiri ka pasa fela a ka bantšha that's why a le botša re wa o tseba molao a ka bantšha a ke re ntlo RDP ka molao wa e rekišiwe
jale nna ntate Moremi ne ke nyaka gore kore o malome ka o lwa le nna mara nna ke lo le ena nna. ee Ne ke nyaka gore bale a ba fe tšhelete ya bona and then ke tsene peaceful mo ntlong wa bona wena o nyako ya kwa ntlong ya gago ya RDP ntlo le buele ka go nna oo Mm. o reng And yena go then- bolelele ena awa ga boledišege malome ga kore boledišege ntlo ke e lwelang ga botse ke gore Mm. ka kua gae e be ke gabo batho wa neng maatla a ka no beya mola kgoneng a ya ga thurumo wa gage a kere ke gabo batho gontse wa ile a ganetša wa mo latelelang a mo ganetša re o ka se tle go phasa ka mo all the way from Hammanskraal a re o ka se phase kala ka re malome o nyaka go tsena ka mo ntlong o phase na ore o nyaka go tsena ka jarateng na a re mfero kene ke jarateng o le gore o ka se kene ka laphong kame ge o kha buile ga mašiane ge a buile ga mašiane ba morakile tshwantse a e kae ka gago a e ka gago le sa ke re nna ke nyaka gore tension eke e fele gore le rena ge re tlonyala re kgone malome e tla o nkišetse magadi Mm. fela gone jale nka se mmale kgose re alwa ke tlo bitša o a leng gona mohlanka a ka batho ba re ba lebana so o wa bona se bona a lebana le motho cause ke ba ba seven ba basadi ba bararo banna ba ba four ape malome ga o ke re bolelang ka ena o pepane ga nkontate Mm. ke mošima ko wa mafelelo ka ga ke phejana kere Mm. e le phejane jwao aga o ile a thuša mmage kudu-kudu mmage ga a thoma go ya ga motse ola kere Mm. malome a ga o ke ena ba magela a ya ga motse ola wa mmage mma a sa hira motho a kere wa getse ke morwage a ke re ra kwana kere Mm. oraete ba thušana le mmaga a re gane ngwana o mogolo o mo thušana le mmaga mara nna re bolela taba e ke ya mafelelo ka gore yena o kwa mafelelo ka gae jale ngwana mafelelo ka gae ga e tswa a ntšha ke rena e tlo ba taba tše di botse a re a tswe ra gore a tsebe gore ka mo ke gabo batho a kere that's why kere mmamogolo o saeta le yena gore ka mola ke ga gage o ka nkena nna mfera go lokisa tele bophelo ba tio ngane o fana motlhaledi wa fa go sasa ke mokgopekane badimo bate bantshwenye gape mma o boletse gore ngwana ola mošimane ola a dule ka mola gae a nyale mosadi a o nyala ga se bothoma mosadi a ga go kona se bothoma kere ena o nyaka bana ba ga se bothoma kare o ba godisitše e re ke go tsene ganong Na gone good. motho wa go diriša motho bana a kere ke papa go batho not husband lankwešiša ka kwa ga motho le ka se go le ntshwere wa bona ka gore nna ke nyaka gore le lebe straight so wena wa baka mokgwa gago ekwa le wena o ne manganga a ke ngwana ngane go ne manganga wa tshwana le malomago a ke tshwane le a fana magogo o dirile motate moremi motate Ka kapa mo- o dirile tse wrong nto ngwe le ngwe na bana ba ka babedi ga bona e re dire o ka tsere tutuka taba tša bona ka re balwa ebile a ba kwane E re dire- ebile a ba bolešana ba kwane nke re kwaneng malome tabela be ke emetse aše ke Eh. tswele ka bobedi ba ga bona a ba kwane a ba kwane ebile ba o ramang lemang o ira nna le tshepo gore e ra tshepolela le tshepo malomage le malome tshepo le malomage a ka se go ba Oh. kwane ebile le kgale Alright. ka ba bona bana ba babedi ga bona mara mamogolo malome a ka kgona go tla mo A ka s- mo a- pitseng tse golo a ka tla ka a ka bisa ke leng a ka setle le nnoši o tlo ba exposed ao a ka se lese a ka tla mamogolo wa rereša o raga ka bisa ke lena ao a ka tla le nna ntate moremi bana ka tla mo le malo ka moka family ra felelela bana le ba mamagolo taba re ne tlo loka le tlo kwa gore o a ka go tsena ganong o ntse o bolela mmamogolo bana ba gago ba magweng goba ba gona mo gae ba berekela mo gae bana ba ka ba makgweng ke ba babedi fela bile o ba magweng aowa e kere ba babedi batho ba makgweng a ke re bana ba makgweng and then gone wa leng gona mo gae ngwanyana mara kua bopedi o nyetse o ka bogadi ba gage se se ya bona e re ke bolele ya mafeleloši and then kore makogo o dirile tše ntše tše rong tše ntšhi ntate ka ntate moremi makoko ofe ko kwa go goba mmamogolo o kwa ka sebela ba okay ee kore o buile se sa bogadi a nyetse ka white wedding ka kere a mošiša kae ka gae a nyetse kae ke ga ngwana a mmago nyetse boele ka ga mmage a boele kae ga ntse kgwene mara a kere o jile tša ga mammang
o jeletša ga mang swantse le dule fase le bontšha re ka gore jeletša ga mang a re monyakele mokutwana mola 1 2 3 wa yena le ena o rakile gona ka moke rekiwa o rakilwe re moremi towards Christmas ba re gala ke bela ka Setebele jwale gala wa se itlele Christmas gala ba reng ka Setebele gala Christmas wa se itlele ka aowa ntse goremi a ya go hloma ka Setebele ka sega ga borena tutuka nna ge ke le sego ke nyetša kere ka boa bogadi ka gešwa go sante kale ke swantse ko go nyaka ke Setebele le rena sega borena se buang yaga ke ka mokgwa ke mmotša kere ke ntho ke e bolela ke a bolele ko wena e bolela ke nna gore magogo na dira dilo tse di wrong ka mo ga mothwa wa bona and then nkabe a mo yagišitša re wena ka gore setleta ka mmako khaba se go etele 1 2 3 motho wa moraki motho wa mo yagiša gore na tša ga mmako tlo palela ke go di bušetša mara wena nka re go direla mola wa hlala mmako mara bana ba kae ba ka go bona ba tlo kgona go phasta ke ba gamang ba ga mmako ba ga mma aga ke bana ba neng right a ke re ke ga mang kwa dulang on jwale mang ke ga motho a ke re ba ga mmako wa bušetše dikgomo a di a bua ba ga mmako wa bušetše dikgomo di amogela ke mang koko e di amogetše ke mang kgomo tšeo dikgomo gape nto engwe lengwe ba tliše le mepete dikgomo di amogetše ke mang koko amegetše ke mmage batho ba o kare ba tlo kosa re batle ba bue moremi e reme mowe pele re tsena ka motsweding dikgomo re tla e kwa gabotse ge ba boa magagešo ka mokibelo ba re ya speed band and then ka sontaga re ya go bina moedine go na le koša go sasa ke berekela ka kua Groblersdal le ka Tlaforugo ba ba nyakang mokibelo ke tlo bereka go thoma ka 8 go fihla ka 12 ke tla be ke berekela ka mola Groblersdal ke nyako fokotša batho ba ke ba bantši ka mola Groblersdal ke a leboga malome ka kapa ke lebogile batheeletši ba bogedi lebogile kudu motheeletši wa motse community radio gona fa le go 96 number